Ngasigi mating magun lairaba jalsa sigi sadre muhtaram stage ta thambiriba Hazrat ulama kiram amadi khungang kaya dagi lakpiriba marimatang halaman elaka sigi murabbiyan nizam amasung asri talim hanglaba naujawan isnausi taseng na bamak na koy ne sham namaz matung de jo phamlai ni amasung ahingi aloi ba matam tahajjud solo matam ne asigi matam masida Allah soba se Allah ni amna pamis ni hari ai koy si faraz mang na ta su kam as kam nafal ibadat ni talai mi hai bas dekho kalinde sing ni hai le cham ai कोई की यकीन नहीं होती कि कोई नफल इबादत तो मशगूल नहीं फर्ज मक्ति है बंगमोय लेकिन नफल नहीं है जो 100% दावत होता है बंगमनी आई कोई ने नसीब फमिसी अल्लाह की जिक्र हदीस से 80 की मजलिस 80 को मजालिस जिक्र है फरिश्ता ने कोई जल व मजलिस नहीं लेकिन मजलिस लोई था मतम नहीं नहा की हिम्मत जुरअत न जवाब भी घर में याद रहे इतना ख्वाम यारक तब कुल्लू नारको मतम तो हो जिने अब अदुम को इंतजामिया ना नहा कोई बुचा भी तक ना चांग कर भी स्वागत कर दिन दिवा कर तंग लोयम दाई से तान रसी अयमुंदा पिरक पा मौजू हिरम मदुदी वाकई है वही पीर हिम्मतम सिगा अमसुंग कोई सुमान माव जिस ठाक हम बिदो है बच्चा नहीं अपने वारों भी गलती है ना ख्वाहिश के ना सुमाता हो जिस हंधारी से पर्दा नहीं अपने अदन ख्वाहिश है ना लोई मतम माव पीर अपा हंधा पो नहीं ना नुपी माइज माइ मजिस है खाली वही रमन की खैर हकीकत यासीनी वारों ने आइए के चुले थे ओए हक वादे के तंगी यातक तोगी लेकिन तुम तो हमोय ना देखो बुतोगी चुमदी चुमेन करे कि समाज की में हो जी नमाज तो जोर दिया तो कर जोर दिया बा लेकिन कोई अल्लाह का बंदा बंदी पर्दा पर कोई भी नहीं जोर दे हकीकत मणिपुरी चीन ना दिहाई अमली प्रैक्टिकल ददी है कोई से पर्दा जोर पी दबा कौम समाज की मनुंग द पांगन समाज हम सु चल दौरी में अब ददी हमना लाभ ना लेतर नखरा अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ना दीन अमसुंग अल्लाह की पैगाम उम्मत का अल्लाह के बंदा सिंदा ताकपियो है जन थाबी रखपन आई कोई की बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब नहीं व खैरुल कलामी कलामुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम ख्वाहिदगी है ना थोई बलैरी किताब ख्वाहिदगी है ना थोई बवहाई अल्लाह की वहाई निशीन है कलाम आदि वहाई बुकवे जुमला सेंटेंस व खैरुल कलामी कलामुल्लाह बेहतरीन वहाई हजबा अफवा ममन लई वहाई से अल्लाह की वहाई से है दिन होई तुम बचा हराई नहीं अल्लाह की वहाई से गुने कुरान पाक है लग रहे हां मकोक थे मैं हो अल्लाह की वा मक्तनी नूकी पुंगा बनो वही इलाही ने अय रंग तुम हौदरी में रंग सन 3 नत्रगा 5 हिजरी दा पर्दा की हुकुम ला पर्दा की हुकुम 5 मानी बता दी अक्सर उलमा सिंह हिजरी की मंगा सुबह चाहिए सीधा पर्दा की हुकुम नाजिल हो रखे ने हायरी मुफस्सिरीन सिंह अल्लाह की रसूल की चाहिए मदद कयानो यांखई हम तो सुबदा मदीना रे हिजरत हो चली यांखई हम तो गमाया गदी यांखई के निपाल अल्लाह के रसूल की पुंसी यांखई निपाल सुबदा
پردہ کی حکم لا پردہ کی حکم مسیدہ حضرت عمر کی مطالبہ خرس لئی اتو گمبا اللہ پا ابوئی و بحث چنین در اللہ نے قرآن پاک تا پردہ کی مطان دا آیات نازل تویری وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ نکوئی نکری گمبا واہ ہنگ بتا دینو پیدا پردہ گلوئی لنا ہنگنی سوال تونیشنی آری امہات المؤمنین دک صحابانا کوئی وام ہنگ بتا ردی پردہ کی آردہ پردہ یورگ ہنگ بتا دا اسی پردہ کی اہان بحکم نی اسی تنتنا اتوپ قرآن کی ہائی بسورہ احزاب سے مسجدہ مکہ حیوی کری آئی دنا اے پیغمبر نہا کھائیو یا ایوہ النبی اے پیغمبر نہا کھائیو قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهم مسلمان نفیسنگ دا حیبی حسینی آبا نہاک کی بیوی دا لی ازواج نہاک کی نفیسنگ نہاک کی ازواج مطارات تا حیبی ہو و بناتی کا نہاک کی نشاسنگ دا حیبی ہو و نساء المؤمنین قیامت پھوبا لاقدر بے مسلمان نفیسنگ دا مقتصو حیبی را موسینی آبا کرینو جلباب ہے پوتو سیجے نو سینہاری با جلباب عربی شبدونی جلابیب جلباب کی بہو بو چننی جلباب ہے بدی فی اتھابا کوپ تگی کھونگ بھاو با کپ پہ آبا فی ادو ادو با عربی نے جلباب کو بھی ہو جی ترقی کی زمان آنینا ادم ہے نے نپیسی ندی سیجے ندرے بلکہ برقع کی شکل دلا لیکن جلباب کی میں اصل حقیقت فی اتھابا نوئی جدہ بنی لیکن بہت افسوس کلو انہانا ہائی میں تو مجبور نہیں ای کوئی کہ ایماں اندر نپی سماج سنگھ سے فی اتھابا ہے دوس گمان ساوئی تانین دے ساونین یا وقت یا نپاوا لے ہر دن وائی جانور جان پانور باندی جو تو بھی باری میں وہ تو خوش نہیں نپی سی قیامت نکچل لکن متندہ اتو پردیشتل آئی قرب قیامت نکچل لکن متندہ نپی سی میں ایسا فی شیطنی فی مقتی آو نہیں لیکن فی آو تو گن ہوئی نہیں سنیاری اتنا باریک جو حقشان کی شاہ موong متو دو مپاندگی اوبو پھنگنی سنیاری نترگا اس قدر دائت چین نسیت کرنی جو حقشان کی نپی سنگی حقشان کی ہنگو کی ظاہر باطین سنگ دو دلوئے نا نمایاں ہوئی نشینی آئی قیامت نچل لکومت امدہ نپی سنگ نرشی کمال لباسی پام لکنی ہائی بدی شریعت نا پام دول لباس نپی سنگ نسی جن رکنی سنی آئی جلباب بھی اتھابا بکوئی تھائی نگیمہ اندول بھی پردہ کے برکا دو بھی اتھابا ہوئی رمی حجیتی اپا بنی مرمدنا ای کوئی کی پردہ سے حجیت یقیناً جیسے ایمان کمزور ہوئی بدا تو معاہدنا ای کوئی نبی سنگی پردہ سے اتنا کمزور قرآن ہے جلباب آئیدنا جلباب سیجن ہوئیدنا جلباب تی فی اتھابا بکویا مفسر سنگ نہیں لیا با فی اتھابا اپا بنتے اللہ کی منشا سے ادنا با حقیقت کرینو اللہ نا تائیبنگی بسیمہ متندہ نپا بسیمہ متندہ تائیبنگی کی فطرت نپی منصیب آپ کرنے نپی بسیمہ متندہ سو نپا کی محبت آپ کربانی امن آمد نصیبہ ہے بسے ایک دم شیشہ حقیقت فطرت نہیں کوئی بھی تائیبنگ میں نپی نا نپا بنصیدہ با نپا نا نپی بنصیدہ ہے بس کنا سوائے محمد ادنا پردہ ہے وہ پوچھی
yamna lui पर्दा नुपी मसुम निपागे सी पोलम मनी ने amana satar आया amana पर्दा है सतर ना मनी पर्दा ना मनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक है अल मरअतु औरतुन नुपी सी सतरे औरत निशने अर्बा औरतुन हाई वो शब्दों से औरत हाई से amana अरबी लोंदनी amana उर्दू लोंदनी उर्दू लोंदा औरत नुपी बुकवी अरबी लोंदा औरत हाई बदी सतर बुकवी si tongan bawahi al maratu auratun nupi si satar ne sini ariba tarigum nupina mayum dai thokpug matamda nupina shaitan moy matung dai nei sini ariba haibadi nifasingi qalb thamoida asai nupi edugi husno jamal ادو مائی قلب و دل و دماغ ذہن دا حجب ادو مائی دماغ دا دالی نشینیاری با مرم ادو مائی کسی نپا میں مانگا سن جم ادم دا نپا نہیں نگنے انی سبنا اللہ رسولنا عظیم مفہم دا بھی ربا نپی سنگنا جب تک یوم دا لئی رفاو با نپی گا اللہ کی شکر کو سے اسی قریب ہوئی نہیں ہے نک منائے یوم دا لئی رفاو با لیکن یوم دا تھوکی میں مطلب دا دی नुपी का अल्लाह का शंपर को सी तक करनी सी आए असी की हदीस असी ने खंग में हमले करी है ना नुपी हकीकत बगैर उज़र शरई मपांद ठोक लोय जदा बनी होंगी मपांद करीगुम बस उज़र का लोय ना ठोक बदारा सो मुकम्मल पर्दा तो गदा बनी नुपी की पर्दा की मतंगा नुपी की सारा अंगो पर्दा नहीं हाँ मफहम महूम भक्ति पर्दा नकते माई खुद अने खुजेंगी मपाल से खुजेंग से फुकहा सिंह सीधा क़ियास तौर गाय दी कदमैन है बदी खोंग अनी मक्सुनाय सीधा कोई इख्तलाफ लेते माये मसुम खुद ऐसे पर्दा नकते हाय बदी सतर द चंदे सिन्यारी बा मरम अदना नुपी सिंह माये हंगोगा खुद सी खुजेंगी मपांजी खूम दबी नमाज होता माये नमाज का कोई खराबी लावा माये नमाज पूरा सही होई अमसुम खोंग अनी खुमित की मखासे हाँ अलबत्ता अजनबी नुपासी इसका निकाह तो शरीयत में जायज निहाज बा चाहे महल्ला की मी वर्षु अदम मिंगौ तो इचना तो पता रसु माय ममांग ददी पर्दा तौबा दरकार नी माय कुंभ दरकार निशियारी मरम दी ताइबम में की फजब शक्तम से माय दनी जाहिर हो से ताइबम में ने फायदे के एंगिंग बसरुक से अमन अमग एंगिंग से निपान और सु नुपीन और सु ताइबम में की माई सीने अब चेहरा सीने अब मरम अदुन चेहरा सी फितना की मरकज ने सेंटर ने माँ वो सेनवई दरकार ने सीने आरिबा फितना दे नहीं भाई दमक मरम अदुन इचना उसी नुपी सिंगी सतर खुद अने खुजेंगी मपान से ऐसी सतर की मपान दाने माई सतर की मपान कौन घुमित की मका से ऐसी सतर की मपान ने बाकी हच्चांगी सारा उनको सतर ही सतर निपागी ना सतर खोई दगी खुगलू भावबा ऐसी सतर हाई बमफम असिंग असी हमेशा कुप्प दरकार नी मी की ममांग दो सुनत तक तन्हाई का लाइवर सु हाई गो उनको सतर से निपाना खोई दगी खुगलू भावबा से असी हर हाल दासी कुप्तन ले जदा में ऐसी फर्क नहीं हांगो को गुना पुई अतो पर हदीस लाई इधन ले जा हांगो पुई आबरा इधन तो सो हांगो इधन नहीं मरम दी अल्लाह के रसूल ने हदीस ताबीर करी आई ना अल्लाह दगी इकाई बगी हकदार से अल्लाह निशिनार बा अल्लाह वो इकाई दम निशिनार
اللہ کے ساتھ ایسے نہیں جو ہمیشہ کوئی بو 24 گھنٹہ اللہ نے کوئی بو اری اہنگ ہمم بدسو نوکی لنگوان بدسو روم تھونگو منجل رسول جن درسو حال ہارتا کوئی سے اللہ کی مت کی ماندنی مرم ادنا اللہ بدی اکائی قدم اسی نہاری اللہ بن ہے نہیں اکائی قدم نہیں ماں سارے جہان میں مالک نہیں آقا نہیں ادن اشراف سنگھ سورہ نور کی آیات تا پردہ کی حکم لائی مت سے نبگے نپا مسلم نپی انما قوائمی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم کل منی کی حکم آیات اس کے پیری با اے نبی نہاک مسلمان نپا سنگا حیبی یو تکپیو غضوا ابصارهم نکوئی کی نمید ادو لوگ تھا دنا ہم تھا دن چلو ہائی بدی میت کو کنٹرول دو حرام ہوئی بپوت ینگلونو اورونو سنیار انی سبنا ویحفظو فروجہم شرمگاہ کی حفاظت تو ہوئے دن مسینہ تھموئی سینگنی تھموئی کی قلب کی صفائی پاکیزگی کی ذریعہ ہوئی سنیار مسلمان نو پیشنگ دسو کم تکبیری کری ایدنا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اے نبی نہاک مسلمان نپیشنگ دسو آئی بھی یو مکھوئی کی ممید ادو کنٹرول تو آئی دنا انی سبنا ویحفظن فروجہن شرمگاہ کی حفاظت تو آئی دنا شرمگاہ کی حفاظت تو آئی دنا مرم ادنا اسیدہ پردادی نفین توقدم نے نپان مت سے نگدہ بنی پردہ تودر کا امانگ بکری ہوئی نہیں بہت تباہی بربادی لاکنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوم کبتر نے رمی حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما مکھو یعنی ایسی اللہ رسول مناکتا چھتو متندہ اللہ رسول کبتر نے رمی اللہ رسول دا ہنگی نہا نکپی مرم شکر ایمان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا حیرئی این میراج شفا متندہ نپی شنگو عذاب پیبا رئی سیناری با نپی شنگو عذاب پیبا رئی ادو کے عذاب ادو این نشنگ اگر نوائی تدنا کب چب نشیناری با کیا نبی شنمائی امت اسو نم سیکرما انداز لئی دی برو نپی شنگو سزا پی رگا جہنم دا سزا پی بدو اللہ نو ولی نہیں ادوی متن دا ننگائی تدنا ادو کی اواب ادو اورو رگا ننگائی تدنا اللہ کی رسول قبل میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نائے احان بنپی اینا اسم اینا عذاب تو ہوئی نپی امگی مسن مسیح اسی پنجل لگا مسن مسیح کے یار لگا مابو تھمیشی نہاری با کو قسم مسیح اسی نے پورا اکشان گودی سی یار لیمنی تھوری دی یار لہائی متے خود پنجل لگ یار لہائی متے کو منتابیو گیان دابیو دماغ کو پجل دیو کو قسم دو ادو نپی قسم مسیح پل لہر کا اکشان گودی سے جو بھی وزن ہوئیسنو ادو پورا یار لیمشی نہاری با ادو نا لوئی ریمت مقاد جہنم کی مئی چاکلے اننی متک تنا سند پل لگ یال کرمنی ماں کی کھوک اسے مائی دماغ اسے کھوپڑی اسے ای کوئی چپو سوب سے اسو مائن سوکرم نائے اسے مخاگ یا اصاب اسے اسی اثر سیدھا لاکھ تھے دن مرم ہنگی کری گنان ای تین نہائی جگہ آرشن لوئے پورا ترو مکسی ہائی بننگو ہے مرم کری گنان نپی ایسی بو کو سند پلک ساستی بھی مرم سکائی نو اللہ رسول نہائی بکری ہے ادھن مائی گناہ سی سینی ماں بو سم سزا بھی مرم سی سینی ماں سی میم دای تھوکتن چپا متم دا سم مسے مائی کو گسی پردہ تا دے سم ہانگ دوکتن چلی سینی آری اجنبی نپا سینی ممانگ دا سم ہانگ دوکتن چلی
شمع سے سوت ہوئی کپچن دے اسائی کی پرداد ہائی کرمی مائی کھتنی ہانگ بیا ہے سے ادو سو اجنبی نفاسی مانگ مائی کپچل گدمی میت ناکل لما کھتا ہانگ گدمی نترگا برکا دیاو ریورد جالی پار لیدو تو جالی تو ہوگی دم میت ہانگو تو رگنا لائتاڑی میں تفسیر مارمون کواندے یری میت ناکل لمتا ہانگو ہاری میں نپی سنگا نترگا برکا جالی آو برکا ورے یارے kaya waram na ngam gani kanama mi mana amaktang sampaidan chinguda kari halat guzri mi amagi samda ya laga sasti piklak pakraye che kaya waram na ngam gani mama sing asim macha si upai hen nong siri ma dunia dida mapa na su macha si upai hen nong siri ma ba lekin ikoi gi nong siba gi alam di sini ikoi na ija sing buyumda gi thokta na school college ta نترگا نہونگا مری متان چتو متم دا بے پرداد تھوکل بدا مسلمان ای کوئی گی کھموئی دا کوئی درد لیتے جبکہ ادو کی نچا دو ادو بنین اللہ کے رسولنا میراج تا چپا متم دا جنت جہنم کی سیر تول بدا اوہلائی دو ادو گمبنو پیشنگ جو میون دا تھوکو متم دا مسمبو پردا تودری با اجنبی نفاسی امام دا سو تودنا چلی با پھندو کھندن حائدو کھندن چلی دو ادو کو منو پیشنگ ادو کو جہنم دا سمائن اللہ رسول سزا پی بوری ہے انگم ممین نو رکھ پر دنیا ہے سے لیکن افسوس کی مقام ای کوئی کی سماج کی گارجین سنگ کوئی درد لیتے مچا خودی کھر مانگ تو ابھی چاہ تو ہو رہا ہے نا کب کنے بنے سو کرائے نا خود تی ایسو کب کنا بھی چاہے نا خود تی ایک ریکسیڈنٹ ہو رہا ہے نا لیکن جہنم دا دو کوئی نچاہ کدوری دو نوم میں کی مقدار ہو 50,000 سنہ جہنم کی نوم میں سے 24 گھنٹہ ہی ہو رہا ہے 50,000 سنہ ہوئی نشین حریبا ہائی بدی 50,000 بچھور ہوئی ہے نوم میں سے دنیا کی مطلب میں سے حساب تو 50,000 بچھور کوئی ہے سامن نہ رہو لیکن کوئی درد دیتے بہت نمائی تبگی وانی ای کوئی کی سماج کی میشنگ نا ایچا سنگو بے پردگی سوہید اسکول کولے اشتخال لی نوم بدا چدر لی کوئی پردہ لے انیشو بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا حدیث پاک دھار میں دو انیشو بنو پی بنا اسم حائدنا عذاب پی با اوی رئیسین ہاری بائینا لیتول سے تنتھو کھا لہر گا لیتول سے اسی نا پورا حقشان گودی مکون سی لیتول سے دیا آگا لی مائے لیتول سی نہیں یا اللہ کا لئی سی نہیں عربا مکھاد جہنم کی مئی مطلب تنا حقشان مپو مسی کی بور سے لیتول سی چنک ہوگا ادو کو پندن یا اللہ سی نہیں عربا کری حالت ہوئی رمگن اچناو سے ہم تا کھند نہیں بھی انہیں اسی کی لیتول سی نہیں کوئی نگا چاہ مطمب دا مروم دا تھلی دا ایہی لاؤدن ڈاکٹر دا چیندرو ڈاکٹر دا چیلی ماوا تھل لرے آئیدنا نا رہنا لیکن اسی کی لیتول سی چنک ہوئے گا حقشان مفہوم سے اللہ پتار دی کری قیام وانی ننگنے اب تک کھننے نہیں گئو کنانو ادوی نپیے دو اللہ رسول نہاری بات نپیے دو ادونی جو دنیا دا موا مپور ہوئے بگے سوال کی جواب تا کیس توری دو موا ناما عدمان منگا کھم بجاتو نے کبوک پوکھوں پوکھ بجاتو ادو گم بن نپی سنگ ادو بو جہنم دا اللہ رسول اللہ سمع ایدنا عذاب کی بورا مشین ہے مرمدن ایمان دور سنگ خبردار خاص کر کے موام پورو بے مانگ دا چیل کنٹرول تو بگی بہت درکار نہیں نہ تن سیگھ حشر سی ویر دور میں سیگھ حشر سی ویر دور میں نہیں چناو سنگ مرمدن ای کوئی نپیشنگ پارات تنبگی درکار نہیں اللہ رسول بو میراج شبہ مدن داشی عذاب سے وہ اللہ میں اللہ رسول اللہ سویم رہی مرمدن اللہ رسول اللہ چل گی لیتون گی حفاظت تو بگی حدیث امرسن فضیلت اتو پا حدیث تکبیر میں کناکم من آئینگوان دا پولن مانی کی زمانت پولن مانی سین بگی گرنٹی فی بتا رہی اللہ کے رسول اللہ بھائی مائی دمکت جنت کی زامین ورمشن ہے سبحان اللہ کناکم من پولن مانی کی سین بگی حفاظت کی ضمانت گارنٹی لوگو دار دی
ای مائی دا مقتل جنت کی زمین اور امنا سبحان اللہ کرینو نمبر 1 اللسان چلنے زبان مرمدنا نفاس نفیس لونو کی دا مقتل چل سے نکتب خاص کر کے نفیسنگ موام پورو بے مانگ دا دی زبان چلائے روئے دبنیا دو دائی کنٹرول دب نفاسنگ سو عام حالات تا مچل کنٹرول دب نے اسی کی چل لسی ننی میں کی بطوری دو اسی کی چل لسی ننی فتنہ فساد کی وانگانگی دو اسی کی چل لسی ننی منافق کی وانگانگی دو اسی کی چل لسی ننی کفر شرک بیدات کی وات ہوئی دو اسی کی چل لسی ننی کلمہ سے سور لیں اسی کی چل لسی ننی نکاح مطلب دو ایجاب قبول سے توڑیم نے اسی کی چل لسی کی ذریعہ دے کوئی نماز قرآن سور لیں نے اسی کی چل بہت برکت لئی بہت ممن لئی پوٹیں بہت ممن لئی پوٹیں اگرچہ حق شانگ ایک شاہ مچے تم کردنا با لیکن ماں بہلو بہت خوش تھی مرمدنا اللہ کی رسول نہائی با پولا منی شینبا انگوند زمانت بھی چل مسلم شرمگاہ قرآن نسوائے رہ شرمگاہ کے حفاظت تو نوپی ہے مسلم نہیں پاتا ہائی بدی زنا تکی ہمارے نب لوئن مقصود زنا اتنا گھناونا جرم نے نوہوگ دن میں نے زنا توبتا ردی اسلامی گورنمنٹ حکومت ہوئبتار دی چئی چام انہیں بجائی دوری سے چئی چام 1-2 کر کے 100 کوڑے لگاؤ میاں تا جلدہ نوہان خراب نپا نپین ہوئبتار دی مکھوان تھوا خواہوا لائباق تو کھوم جل لگا لونگ میں ایک حد لوہاری پینے کیا چاو خراب صدا نو لیکن کوئی سماجتا اتنا ہو جک عام ہوئے رکھ رہے زناب و گناہ نے جو کنجر لگتے رہے نہ ترک بہت معمولی ہوئے سے بیرون حائل نہ شریعت نہ تھی وائن میں کہیں دے سوائے دے میں گناہ تھی بھائی آئے دے بہرحال اللہ کی رسول نہ نپی مبول لیتون دے یالبو ورمی ماں کی شہزادو کی مرم کرینو مچیل کنٹرول دو دبا خاص کر کے موام پورو بے مانگ دا اہم صبح نپیم بو اللہ رسول عرب عین اسمائن ورمی سینی عرب نپیم بو اسمائن ورمی ماں کی خوم مسینے یا اللہ کا جہنم دے تھمی سینی عرب خوم نے یا اللہ کا شاستی پیر سینی ہے ہم نے ادوی شاستی پھنگی تو کری کنو ہے نا اللہ رسول نے تکبیر امی کری ہے دنا ماں کی گناہ سے اتو پمیگا ناجائز شمپور کو تعلق تھمبا ہائی بدی اجنبی نفاسنگا حرام کاری توبا زنا توبا ادو کی شاستی نے معراج کی وارید حسین سیاوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میوے گھر بو آدھا ارئی میخر نپا مسنگ نپی شاہ بھبت ہم لگا اہاں وسات ہم لگا نمتھی بسا چارے ہائی بدی چفو نہیں لے میں آمد نبو بھبسا آمد نفتہ بنمتھی با لیکن نمتھی بسا دو چاہے فب دو چاہ دے اللہ کے رسول حضرت جبریل علیہ السلام دانگے میں کوئی آئی کا نام ہے اللہ کے رسول جبریل نے خمائی نہاک کی امتی کیا تو گمبا نپاسنگ جو مساج حلال نپی بیوی لینا لینا اتوپ پا نپی سنگا ناجائش شمپور کو تھنگنا اہین لی منرو ربا نترگا نہاک کی امت کیا تو گمبا نپی سنگ جو ماں کے حلال ہوئی با جس کے نکاح توقری پر نپا دو ادو تھمگا اتوپ پا نپا آمگا اہین لیل منربا اہین لیل بھائی جبات آ رہے کنا مکوئی کی سختی دو دنچنی آ رہے منا مردنی چنو سنگ بہت کچھ ایک کوئی پردہ کی درکار نہیں پردہ کی امسنگ پردہ متانگ دا سورہ نور دا پیج تنخوائی میں ہی لے آیات امن قل للمؤمنات یغضضن سے کوئی گھر بنے قرآن نام دا تھمک تفسیر تو ادری بابا 2-3 گھنٹہ چنگ نے دی تفسیر تو متن دا لیکن کھنگ بدی درکار نہیں پانگن سو ماشتا پردہ تو تیلی بہت کمزور نہیں خاص کر کے کوئی فیملی پردہ سی یاو دے با یاو دے ہمیں مرندی کری نو مناو نپاگا متائی مگا چام دے چام پردہ تو اگدہ پہی درکار نہیں لیکن کوئی پران سماج کی نپا مسنگ نپینا متائی مت تھلال بھائی دے مکتب مناو نپا خلق نیتے کا ناسو کلو ہے ایک دم حرام نہیں جانے تو عالم نے ارسو جاہل نے ارسو عالم نے ارسو جاہل نے ارسو
مرمت نہ پانگن سماج کی نپا نپی اہل گارجین سودھری بھائی درکار نہیں نہ کہ نمو تھیپتار دی حکم تا نیاتو نشانہ نپی سنگ نا ممو تھیل بتائی نترگا جشن مابو پوبے اب شریعت نہ حلال ہوئی دو ڈائریکٹ مواد وہ تھیلل غدب نہیں مناو نپاو تھیلل و حرام نہیں ناجائز نہیں شم گنگو کھنگی لیکن یا بھائی دمکتا تیارنتے ایسا مسلمان نہیں پانگن یا نہیں دینے ہر جکسو ہر یہ مناو نپان تھندہ دی کھنا تھیل کنا مواد تھیل دونہ پرائن نکان ابو مچا نپادو کو سولائی با ہاں موادو کو سولائی سوندب دادو تھیللی مینے اتنا غلط سماج تھا ای کوئی لوئنے نہیں سے کناو چاہیے رکھتے پورا سماج دوسری نہیں پانگن سماج ای کوئی نماز نکل قلبے اور ندی گناہ دکھائے نکل دورنوں نے حرام تھا بک جب تک حرام تھا دری بابا مائی تو مپوں فاتے ایسا میں شاوہ کو بھی حیرم امی جب تک گناہ تھا رہے تو توبہ تو رکھا تو گناہ سودری رکھ دو ای کوئی دی جاری ہے چل رہا ہے گناہ ایک دم باقاعدہ جاری پانے کی طرف بہ رہا ہے ادو غیر نہیں ادو یا بنی پا دو ماما اپا یا بنی پا نیا دو نپا دو دو ہائٹ کر دی گناہ در ایسی ہوئی ہوئی نا بھئی کوئی گناہ حکم تو کہنا مرم ادونا اہل گارجین میں توبہ آنتا ہوں مدو تانی چک مطانتا لوئن مقدار ندوارو گنو اسی مناو نپاو تھیلل بناتے تھیل موال اتنا دی موال تھیل کرنے نبی نترگن منے مو تھیللو نبی مہی مو تھیللو لیکن کاری جناب مناو نپان تھیل گدور سے لیکن پاگن سوماج حوجک سوائر میں مناو نپاو تھیلل گدور نائن حراو نہری میں چینی خوئی دموئی نہیں چینی تم بگن تھوم نہری میں حراو نگر میں نے اچھ یعنی یہ مطای مائے پھائی آئی درن مناو نپاو یم یعنی ہاری میں ادھے گھوتنا ہوئی دو نکرم آئی نا کاری جناب گھوتنا ہوئی دو ادھے ہوران مکتی منا تنچیل لی دو سومو ہوئی دو کرے میں صاحب کسو نائنا امام صاحب کو منافتا ملا لال دو ماما پا گارجین نہیں موی تم سلرمی مرم ادونا عقیدہ چمبئی درکار نیشے عقیدہ غلط نہیں مانا نپاو تھلر مسئلہ پانگن سوماج پورا توبہ تو درکار نہیں اسی مطان درخواست کرتے انجل ابن صاحب مرم ادونا اتوک پت پرداگی مسائل جو جی کے آیات سے مائم یاو خراب مقاصدہ لیکن مان دا قرآن سے خندروے کو سے حافظ قرآن تمین ادو بیان تو گیا تھے بلکہ تفسیر کی پروگرام نہ دکھاؤ بھی آؤ نوپی سنگھ کی تعلیم کری نو نوپی سنگھ پردہ پوشیدہ کا لوئنے سے قدم نہیں نوپی جنت کاغنی کنائے متنگ دنو پانگن سومائے نوپی کی متنگ دو پانگن والکادو نتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت چگر جنتی نوپی سنگھ کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی متنگ دا جنت کاغدور میں نوپی سنگھ جنت کاوئی دا مقتمہ کی موم متو تنبت ضروری فرض 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 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ہنگی پردہ نوپی نے کرم تو نہیں آئی دنا نوپی سنگھ نے ہمنتاو نپا ستا قدم نہیں کری جی نہا کی نوپی نے پردہ تو دبتا دی نہنگ سے نبتا آئی دنا نہا کی بیوی دی مناو نپان دی سینہ بھی آگ رہے ہو جی غائر بھی دنا ادھر تا دی نہنگ ناو سے نہ دوری دو نہنگ بھاپتا ہوگا حضرت فاطمہ نے کریل کھمائی اے پردہ ایسا توقدم میں جو کبھی بھی نپان نہا پو دبا نہا نوشو کسی نپا بورو دبا کناننوں نے ہائی سے جنتی نپی سنگی سردار مائے مانگدہ کوئی نپی جنت تکارو حضرت فاطمہ کی مانگدہ جنتی نپی سنگی سردار تو ادن ہائی با کرم آئی دن پردہ تو نے ہم تو کھوما ہی کری آئی دن ایسا پردہ نپی نے کبھی نپا سے او دبا نپا ایسا توبہ جو نپا نے کبھی نپی وہ او دبا مان سیمت ہم دا وسیعت اور ہمیں سرم دائی دا ایک سیبہ کی اعلان تو گنو آئی دن ہائی دو کنو آئے انی سبنو نمدان جنازہ سولمی او دا متم دائی رمینے لیکن حضرت فاطمہ پریشان نہیں دنیا میں لہنی فوضی کبھی بھی کسی اجنبی نپا کو اونا رکھی دے نہ کبھی کسی نپا ماں کو اوکیبرا نہ ماں نہ کسی نپا کو اوکیبرا اوکی دے سنہر با پردہ ایک حکم نازل ہوئے میں تم دے مرم ادنا مہاک کی چاہت نے اپا منی شیروے میں تم دسو مہاک کی مو بتاو سی
kisi nupan sa kangaw daba maramadun man o se to ramegi janaza nidam mi ya mandava mi khajikta khangal ba mamuli mi karta yaw bahari na adui matungda hai la hadisala ay kari aidana qiyamat ki nimittane Hazrat Fatima Zahra ki matungda 70,000 hurnai nador se mai matungda subhanallah 70,000 hurnai Hazrat Fatima matungda in nador se elan to wamine elan to rakani sine hariba Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki macanu pi Fatima Zahra चली मरमदुन नोई की नमित तो अदु झुकी हुआ इतना नमित कंट्रोल तो हजरत फातिमा समझन चली कने मसी एंगनो एलन तो कने इजना जन्नती लुबी सिंह सरदार मखोई मतम ने कोई इमाइन दो न तब गदम महा की मतम तमगानी जन्नत चंग दोरी दो आईना टीवी स्क्रीन दे थोरक पर लुबी सिंह दुई मखोई फिरन दो अदु तमलगदी जहन्नम ही जहन्नम है हाँ कलिमा के बदौलत एक दिन जन्नत में जाएगा नो मदी कलिमा की बरकत अच्छा करनी लेकिन ऐसा है अल्लाह रसूल हाय बदौलत मन को पुणे अब सम या लाल मगने अब सम दे यादन थम मगने अब मरे मदुना इचना उसिंग नोमा सुलझा गलोय ना आई कोई की पांगन सोमासी पर्दा तो भी दरकार नहीं याम ने हेंजन न कोंथों मल रहे ani subana nupi singi da makta khanga dam masla larikta iri nupi lampi maya ida chat pai koi hak laite nupi na nupi lampi ki machi da chalwan laite iri kabhi koi ni koi nupi sing mutak karo nahi koi sabak nahi jalsa challa ga ni hingro jansa bade ye na light line bhajan pal le na koi sabak koi ni koi nupi da pi da ba lekin chai matam da dehani nupi singi o telon bazar koi hai parat hal rane tan de चाह बगा खिदमत फबगे दुगी फजीलत अमसुंग तारीफ तिगली ने अब लेकिन अल्लाह अमसुंग रसूल के वाई कोई नहीं कोई नुपी सिंह यो वंदे खास करके हो जिकी जमाना की कोई नहीं पास मरा मदन दुस नुपी दे निपाई समय में और नहीं मखोई ने खरे हेल गने दुब दिचु में अब मसान मदन से न दुम दुस ने चोबने मरा मदना आई कोई नुपी सिंह असी कोई सेना तार दी आई कोई सी कयामत की निमित्त आई कोई सी जिम्मेदार होई के दौर में नुपी खक्ता न तनी पासु जब के ना खंगे ना मैं नुपी से करम चले जे मचान भी बाजार का मैं काय छंद्रो कहने पगराई की करम काय रमजान की करम काय नुपी से में बसान दी थी कहने समय आ देने करे दे नुपी ने आई कोई की ना कोई की इंदे थोर को नुपी तो नहीं ने अफसोस की मकाम नुपी सिंह ने खल्ले करे इतना यामना मपान थोरक पर यूरोप की मतम तम बसे इतना मरा मदुना आई कोई असी की आदत असी थादो तत्तार दी आई कोई जन्नत फंगवाई जन्नत या मुआगा नहीं मास नमाज तो सोले फंगदो नते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक को तकबीर हमने मियोय मखलहुम जन्नत चंगलोय नंबर 1 यू थकपा नंबर 2 अदुकुम बनुपी सिंह जो निपागी मवोंग मतौ तमलिबा निपागी ड्रेस यूनिफॉर्म से लिबा निपागी मोंग मतौ तमलिबा चाहे सम वर्षु पीछे पद वर्षु और कोई डिजाइन स्टाइल वर्षु निपागी मोंग मतौ तंबी नुपी सिंह जन्नत चट लॉय निपा सिंह नुपी की मोंग मतौ तंबन निपा सिंह जन्नत चंग यार में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निपास तमद्रन तम्याबा तामन दिल बजाओ जी कहना में निपा भाई मंगत तो खुदे ये त्रिवा उद्रो ना खोए बखंग मचा में फजे ना खुदे हम ये इन्ना बा खुमिन ना मखाद चखरे नुपी भाई ना वो पाम्बों दशेत करे मामला उल्टा निपा भाई पाम्बों दशेत तो दो निश्व साफ तंखाई में दशेत आर माँ बस सुन्नती आई कोई सी सुन्नत तुझी पूरा बावंता मुझे ई कोई सी तंखाई में खा दे गुंगी कोई पायजमा हाँ अलबत्ता खुमी की मसक्ता ले अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन सुन्नती निश्व साफ तंखाई दा नुपी भाई ना उजिगा लिशाबी भाई ना इसका से ली दो अदु की चांद दो लेकिन बहुत अफसोस की मकान
کوئی بہت بے دردی کی سوئی ایچا ایسی سے بے پردہ تھائی لیکن خموش دا کوئی دکھ لیتے حالانکہ ادو کی ایچا ایسی سے ادو کی شاستی دروا اللہ رسول وہ میراج کا مطلب دو اللہ دو مانا مطلب اچناو سنگھ ایک یوروپ کی واری ملی جگہ حضرت مولانا عمر پالن پوری نماغی ایک واقع اندمان امریکہ کی سفر دا نوپی مکت فرانس مچا نوپی جو امریکہ دا چاکری دوری با ماں اسی مسلمان ہوئی رہے عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ ہنگی با ننگی اسلام پورا کوئی مرم سے ابتلی ہوا اتنا ادو رمانا لی رہی کری اتنا اینا دنیا مفہوم کی اتہاس تاریخ مذہبی کتاب پاروے متم دا اسلام میں جتنا نپی سنگی فیسلٹی نپی کی عزت کی حفاظت کی جتنا اسلام دلے سی کوئی اور دنیا کی دھرم دلے کسی نہیں آئی مرم ادنا ادو اورگ آئی اسلام گرہن تو جب نشنی آئی مان آئی بھائی مسلمان اویروے متم دا آئی متکتا ہوا بھئی املاک کی آفیس کی مین آئی پردانن توقتار دی چنگ بیا روئے نا مان آئی مسلمان نہیں مرم ادنا آئی پرداتا ہوا نشنی آئی با آفیس کی ڈائریکٹر نے کھمائی کری آئی دنا مسلمان ننتر میامتو کو سسوری بائی دی موجی پرداتا ہوا دی بائی جائیں مان آئی کری آئی دنا آئی موئی گمبا مسلمان دو اوئی جنین دے سنی آئی با صحابی نفی کی موہم سنگ متو سنگ دو صحابہ مطلب صحابی موہم متو آئی تم دنا دو پار گئی اسلام گرون تو رمنی موئی کی لنچہ جنگے گئی اسلام گرون تو رمنی سنی آئی با منم ادنا آئی پردہ دی کسی بھی صورت طرف تو خواب ہوا آفیس کی میں نائر کر نہیں چاکری لوئے رہے الحمدللہ ایدما تھوکتر ناکر اتو اپا خیتن بیتون تابو آمد چتن ماتھا بکسور ہے لپاسی نمیت کی تم جن جائی کرے گی نمک پر چنجل لی با ای کوئی ایمان اندول مائی دی مچا مزو کی سنا لے بھئی دی تم جن گناوا سنا لے بھئی سنا نوہوں بھئی پیشاتوں گا نہیں نپیسی کی واری سے منتابی انہیں مان ہائی با ای پیشاتوں جن لی اللہ کی یوم اوبئی دمکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنے روزہ اطہر زیارت تا اوبئی دمکتا کیا مسلمان ہے کرم با اسلام جاتا کھند نہیں گئے پیسہ تمہیں اللہ کی یوں ہو گئے دنا کعبت اللہ ہو گئے دنا نفیسنا ماں بیتون دوتا کہ تم جل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر شریف تو ادو اوبئی دمکتا پیسہ تمہیں آوا کیسا ایمان والی عورت کرم بجات نفینو کھند نہیں گئے آوا یہ کوئی دواری نہیں صرف 100 بچور کی مانگی واری رہتے ہیں انک کو واری نہیں ادھر مطمئن دا نپی ایسی حج تو بچہ کرا چل لے بھائی مطمئن دا جماعتی میشنگ تھیگنا رو دنا جماعتی میشنگی موئی نپی سی اور کو دو کا لئی رہ مکہ دا مدینہ چلو مطمئن دا اللہ کے رسول کی روزہ مناکت لیپ لگا دعا تو رمی مانا ربا اے اللہ کے رسول ای وہ ایسا مفہم دے دین کی خدمت تولو جس مفہم دے دین ایمان کمزور اور بعد مفہم دے وہ دین کی خدمت ایمان دے دین کی خدمت لوگ کچھ نہیں آرہے کہیا مائی تھموئی دی اسلام کی عظمت اما سنگ اسلام کی دعوت و تبلیغ کی جذبہ اللہ پیدا تا ورما حالانکہ غیر مسلم ہمیں اسلام کو تو نہیں ای کوئی دی باپ دادا کی مسلمان نہیں لیکن پردہ کے میدان زیرو نیل ایک دم اگر مطمئن دماغی لائے آدھر جماعتی نہیں کے شنکور کوئی رہے لاسٹ امریکہ دا حلے امریکہ دا امکندر پاکستان دا چکر ہے دین تنبائی دا مکتا آدھر چلے گا آگی میشنگ نہائے رہے امریکہ دا دیندار نپا پھونگا مرمدن سیدننگ دیندار نپا سنگ نہوندر پوچھی لے لو سینے ارمان ہے بنے اے آدھر چکنے چیز مفہم دا دین کی خدمت لے تب دو آدھو دا آئی وارس منگو سے دین کی خدمت تو انہی سینے آئے گا اللہ کے دین کو زندہ تو انہی سینے آئے گا آخر مانا جس طرح اللہ دا نیب دو اللہ ایک دیندار نپام آئی گی قسمت تپی نبی آئے بدو ایک متمد دا امریکہ دا ایک ایسا نپام لئی جو محسوس اللہ دا دعا تو ربا اللہ دیندار نپیم آئی گی زوجیت تلا قلبی آئے دن ای بیو حلو آئے دن انیمک دعا انیمک پکار آواز رب العالمین نتاک کی
akhir ani makki mai marak changna ani makki agda nikah towi tawro में तुम हिंदुस्तान दलाई जमाता मरकज लावे में तुम दा मरकज से खल्ले ओहो सीधी बहुत फखर है अमेरिका देगी मुबल्लिगा नुफिया में लाए दावत तबलीग तौबा अदर इत्यादि जामिया मिल लिया मशवरा तवंदारा जामिया मिल लिया मकोई शिबुद्दीन की नुफी की मैदान में खिदमत तो करवाए आसों दे ऐलान तो खरे अमेरिका की नुफी में लाई जमाती न कोई को न बाइदना अमेरिका की नुफी है यदि लैसा भी मैं हारा हो रहे लोरे फंगरा नहीं दी लोरे इको नन्ने पांबल लिबास तो शेतन नहीं दी मुक्त जलन है ना फिर अभी पर दुनिया अकेल भी तो शेतन ला करे नुफी महीने हाय दी पर्दा याव तो भी दुनिया तंखाई में मनुंग तंखाई में पाल दो ला लावे में तुम दा असाई मफम होल मोल कम्युनिटी सिटी नुफी खत्ते नहीं पाया तो मफम नुफी सी ने येंगे में तुम दा डायरेक्ट मैं बुका दो लौथो करे ने ते नुफी मक्ता नहीं बरा लेते तना लौथो अबे मतुम दे इंग्लिश में बयान तो वो है अल्लाह रसूल रसूल की दीन की वास्ते इतना बयान तो माने येंगे नुफी सिंगिया की कब्जादार ला कदौरी है आदि मतुम दे मागी गैरत नुफी सिंगी ईमानी गैरत तो अदु दुमई हवले मीने मई एक थारे मीने सीरे इस्लाम से आए न कोई चेली पीछे सी मुसलमान की यूनिफॉर्म नसीने आरिबा मुसलमान की अलामत सीरा सीने आरिबा अदर हाउ द नुफीशन तक तब से लास्ट यूनिवर्सिटी लुफीश के वो कौन का पिछने आरिबा इकाई मल हिदना एक अमेरिका द पोप नुफीमा गैर मुस्लिम अमेरिका द पोप नजद आधा के इस्लाम ग्रहण तो नुफीमा की ईमान न मसूमा की पर्दा इपाई पुदे वो रखो नुफीशिंग दो मुसलमानी मु पोप दो माय पर्दा जमीन आसमान आखिर में कोई सिंह तो नहीं इकरार तो की इस्लाम मसूम पर्दा ले भाई दमकता लास्ट जामिया मिलिया का हालत ऐसा होए इरीबा करी आए ना नुफी सिंह ना कॉलेज यूनिवर्सिटी कार्यक्रम तंदा मुसल्ला जाए नमाज लोगे पुदन लाएगा यूनिवर्सिटी तो नमाज हो किसने आज सुभान अल्लाह ऐसी सिर्फ नुंगाई नवारी लेनी है नत्ते मिट पान भाई दमकता नहीं एक अल्लाह की बंदा मना बंदी मना अल्लाह के हुक्म याद चल लगाए तो मतम दुनिया किसी ताकत माउ तत्व अम्मा आई कोई दी हां बदई सु बहाना तो रे जैसे तैसे कोई मौका अंदर इरो निंगबो थोंगते को ना जो हम भाई हाज रहते परमानम ने 500 मार की इरो निंगदल थोकुन में नुपी भाई हां दे सो हां दे पर्दा में पांद थोक हां दे भाई दल मी अदे हजी की टीवी की स्क्रीन दे लापस की उददी लोयरे दो ना वाह 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 हारे ना वाह लोयरे दो सीधे यल करी पंग दो रे ना हजरत फातिमा मतुं चंगो फंगनी रने सी पर्दासिलो हजरत फातिमा मतुं इन्नोरु दो वो ठोकत्र बोन मरा मदुन इचनाउ सिंह अल्लाह सोलसी हदीसन तंग हाज रगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नुफी सिंह मतंग दने अदुन नुफी सिंह मतंग धायरे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाय नुफी सिंह पोलम मरी पंग ठोक पता दी जन्नत की थोंग निपाल हां निसने सुभान अल्लाह नंबर 1 नमाज मतम मंगा सोलम नुफी सिंह ना अनि सुबना रमजान की रोजा है लबा अहुम सुबना मवा मपुर बगी हुकुम यादन चलबा मरी सुबना मसाना मसा की इज्जत कंट्रोल तो उदन चत पलबा जन्नत की थोक निपाल माय दम कहां कृष्ण सुभान अल्लाह लेकिन इतना लायक पहुंचे बयान तो उदन ताव तो जितना लायक से कुर्बानी तो वही दरकार नहीं मेहनत मुजाहिदा की दरकार नहीं हिम्मत की दरकार नहीं दुनिया का कोई भी थबक बगैर हिम्मत न कहीं न सु कामयाब हो बंदनी करम ब मैदान दे हिम्मत जाओ तो विदा मेहनत जाओ तो विदा इंगोल सूरी भाई उमान ताद तो खोली फंगब्रने उमान ताद तो फंगब्रो फंग देबा गाड़ी थोल तो उमान ताद विदे थोबी आब्रने आइन तुमद्र का गाड़ी थोरी मिला दो गनी पे साहब चलाई दो निपा महीना मुफ्त में पैसा मिल जाता है क्या उमान ताद तो कोई दुनिया थबु कोई देबा मरे मर्दन इचनाउ सिंह अल्लाह के बंदा बंदी सिंह ये कोई पर्दा के मनुंग दलाक न वो हो नशब असे की दमकता बहुत कुछ अवाबा मीन करे नबा अया कोवा मयंता नेवा आहिग नुपी आहिबो ना लेकिन अल्लाह के मनाते इज्जत फंगदौर दो अदु को मनुपी सिंह जो दीन की दमकता अवाबा खान खरीबा दीन की दमकता वान नंग न पुंसी ले दो मखो है तो विदवक्त नहीं अल्लाह ने जन्नत सेम साधन थमी दो नुहाई न चानिंग बता थमिंग बता सेनिंग बता तो चपसिंग दो मखो की दमकता आखिर तो कोई शर्म लेते इचनाउ सिंह मना मदुना
اللہ کی عبادت بندگی تودبنی نپی سنگی گن صفت مری تائی کرے گمبا نپی سنگنا موام پورو بے حکم یار با حدیث سمجھ لائی نپی نہ کرے گمبا موام پورو بے حکم یار با ادوی نپی دو افا نپی نشین یار ما جنت چلنے انیسو بنبو موام پورو بن ما بو ہیک این بدمان موام پورو سب راضی خوش تو ربا تھبک سور دنوان ننگ لائے ادھا گورم وہاں تھا بنے نہیں کری لیرن دن ننگنا کری چنی آئی تھرم دن نوئی کوئی جی کری تھونگین ہنگی دون ہائی رکتار دی یو خوک تھا روئی رو تھا دھوئی مابا ادھا مائن مین وان ننگ لاغمتم دو ادھا مکھونگ ہمیں دم نی شربت جو ماننگ ہم جب دو نیپال دو برازی خوش تو ندبا خدمت تو با ادھا آفوان نپی کی گن نشینی آری با ہیک این بدا مائی نفاس ماب ہے کہ مدنے نپاسی کی دل ہے خوش ہوئی با اسی کی درکار نہیں اسی دم اسلام نیشنگ ہے نپی سماج کی اچھو با اللہ با بھولن نہ کری نپاسنگ دلی نپی سنگنا ادوی نپادی نپی دو لائی میں مسک مدو کھجئی گئی ہے ادنا اسی گناہ پوئی نپائی مہنگ دوا نپادا نپی سنگنا موام پورو ابدا اتوپ پا نپی سنگی پھجبا حسن جمان لیبا گناہ پوئی یاد ہے کریم مان خلو اللہ انتم او جگائنا کرم بنمان تمنا تل جنت تا پئی رہنے گناہ تو بے آسا آکن خمائے قلب تا پیدا ہوئے رہے دلو دماغ تا گناہ کی تھبک نترمان تا آمی دو مرم گناہ کسی نپی سنگ نمائی موام پورو ابدا اتو پا نپی سنگی مشک متو پھجبا لی روی دمنی مائی دو ادم پھجئی ہے یم پھجئی ہے دو صورت شکل حسن جمال بیان تو بھی آتے اسی پاراسی نپی سنگ کھانگا دبنی نپا سنگ دا مائی موام پورو ابدا اتو پا نپی کی حسن جمال بیان تو بھی آتے منن دی کرے گی ادوی نپی کی نمسیبہ محبت مائی تھموئی دے چنگ ابتار دی نپا دی تھموئی چنگ ابتار دی کم تو اکتابا ادو من کھوتو نا ہوئی رمینے پیشا پائی وہ کمی مائی دے آنے تو گرر پر تا ادن کھائن دو کا دوی دو پودن چیئے لگن کم تو اکتابا حجی کی نوہوں گھر نپی مائی مین پودن چیئے نرچے پاکھنگ مائینا پاکھنگ مائینا حجی نوہوں دا بھی یہ گرین ہے وائشن گرے آئی بھی آئینا فری نائن ہے شکار تو بھی ہم وائشن گربا مرم مدنہ اچھناو سی ای کھویا سی تھبو کسی دے لام نلے بھی درکار نہیں اہم سوبنا کری گم نپا اسی نے قسم چاہ ربا اے کی بیوی ننگ نسی سن تو دبی آدھا ہے قسم چاہ اتار دی ادوی قسم دنو پیشن پورا تو با وہ ہم نے نپا سے قسم چاہ رہے ننگ نسی کی نمیرہ سے نمان مطمئن سوند بے رہے اللہ قسم چاہتا ناری میں ادو اتار نپی دی ذمہ داری نہیں ہائیں سول لسو سوندر سو ہائیں نہیں سولتر نہیں سولو سوندر والے تھے لیکن نسی دی نمان مطمئن سولے میں موام پورا بے قسم دو پورا تو دم ادو توتا دہاری با دو افبا نپی کے علامہ نشینی آری با موام پورو بے قسم نستو چکتا با مریشو بنا کریگو ما موام پورو بے لئیتے میوم دا حیدرآباد تا لئی رہے مپان دا نترک گاڑی تھوری گواتی دا با کہیں اور دا لئیتے میوم دا لئیتے پشا ڈال چاہ رہے موام پورو بے لئیتے متمشیدہ مواگی مال دولت اسی کی حفاظت تو با ادوی نپیدو امانت دار نشینی آری با عام طور دا حجیق ادوی پوتو لئیتے رہے نپیشنگ نے خروش تو نپا میں ہنگی پونتے نے یہ تین پی ہے فل پوان اتنا جو چاہے کر لو لائننگ بتا لائک دو نو چاننگ بتا چاک دو نو کرے گی کوئی پرسان حال نہیں کرے گی نوہوں کو کھونے تو آنچا ہے تو نا منی مکو تو وان لنکھوں میں ہنگی آئی دلائی دلے دنا ادو نا نوپی من پامی سے حالانکہ ادو تو میں بہت خوتی سے لے لی نوہائی تو گلو انہوں نے مصیبت چو میں ہم لے لینا اتو پا نپام نائن ہیلو تو دن چنگ اب تارن کندوکتا با مرم دن بہت شکر کوئی بھی تکال من موام پورو بل ایتن متم دا موام پورو بگی مال دولت حفاظت توریبا اما شنگ مساگی عزت دو ادو کی کنٹرول توریبا ہائی دی نمدان دا نمکین دا کسی متم دا اجنبی نپا سنگو ہیلو تودریبا ادو منوپی سنگ ادو افابا نپی نشینی آریبا افابا نپی مرم دنا نپی سنگی مائی دہائی پولم صفات منی سی پیدا تو بھی درکار نہیں نپان حکم تو اکتار حکم دویا با کرم حکم بوتل پورا وہار کا چل بھائی تو ادو حکم دناتے ادو دے حرام نہیں شریعت کی حد تا لے رہے گا جائز حکم تو راتی ادو دویا اکدم نہیں کرے کہ مارے انہیں گنجا تو حالا اتھا چل لگائے نا نہیں ادو حرام نہیں ادو یا اکدم کرناتے ادو دیا روی دم نہیں منہ مدنا
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯋꯥ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯍꯨꯀꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯅ ꯅꯤꯄꯥꯅ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯕꯨ ꯔꯥꯖꯤ ꯈꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯤꯄꯥꯒꯤ ꯈꯤꯗꯃꯠ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯈꯤꯗꯃꯠ ꯕꯍꯨꯠ ꯀꯝꯖꯣꯔꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯄꯥꯒꯤ ꯈꯤꯗꯃꯠꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯈꯤ ꯄꯤꯔꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯨꯅꯤ हाँ नुपी सीधा सजा नहीं लेकिन बहुत हलाल बसु यावरी अदर नसी आई के बयान से आया मैं नुपी सिंह की ओई करे आखिर तक आई कोई लोयनमक सी कसूरवार नहीं आई की नहा की नुपी लोयन तो हाँ अजान लाओ मतलब यो भरे न करा वारी हम तंगार के लोग अतेल वारी आई कोई से खाना कसूरवार खाना गुनाह पुद लोई से गुनाह पुद मना मर्दना तौबा तौबे दरकार नहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में एक निपाम में रमी बहुत गुनाहगार माँ की एक दर्दनाक तौबा गुवारी में तीन न जगह हाय बकर यादना नोमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम दहा कर यादना ऐ मूसा वही नजर दनारी बा आई के अदुई बंदा दो अदु दहाई चो आई नहारी है ना यह मैं मतलब तो बहुत नाराज नहीं निपासिल कनावरी बा नुमित की तौबा तौरग मैं तौबा से काय मोय बंगम द्रिबा तौबा से बोझाय रखी बंगम द्रिबा ने से न बंगम द्रिबा मां हारी बा 20 बछर सुरा में तौबा से तौरग बोझाय से तौबा से बोझाय रखी बंगम द्रिबा अल्लाह ने आसमान दे अर्श से हुकुम तो रख रहा है मूसा नंग हायर चो आई अभी बंदा दाई मैं मत तो बहुत नाराज है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लागतो ना अल्लाह की पैगाम हज के निपास जो ताल लगे अल्लाह ने हायरी नहीं अल्लाह नहीं मतलब तो बहुत नाराज है अदुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहाए हुए तुम निपासी चिंती दो है गमगिन या न परेशान हालो है अभी मैं तुम नमासी जंगल लचा है मरिंदा कर लाग करे सीधा जंगल लचा है जंगल चले मैं तुम दा अल्लाह दा ऐसा दुआ तो या अल्लाह ना की रहमत से लोई रबो न तरगा ना की नंसीबा मिदें से ना की बंदाई मथक तो लई तरब सिनारी बा या अल्लाह एक की बखील नहीं एक गुनाहगार निशनार बा करम ना की रहमत है करम लो गुनाह नहीं चाउखर बई सिनारी मन हम बने अल्लाह तने या अल्लाह ना की रहमत की रहम करम दगी ने करम लो गुनाह नहीं चाउखी दनो सिनारी बा अल्लाह ना गए मथक तो नाराज हो रही से या अल्लाह अया की बखील ने ना की सखीनी करीम ने अया की बुखुल से ने ना की सखावत हेर घर बस नहीं आरबा गाली बोय घर बस नहीं आरबा अल्लाह ने आसमान दे वही नाजिल तौहीद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम दा करे ओ मूसा चलो ना आई बंदा तो हाल चोने मान दुनिया भर हमारे तवा में हो रहा हाय करिए इधर निपासिना या अल्लाह करीब मरे की किस्मत तने अजाब है में शास्ति है तो यही तार दिने यह गुनाह से ना कोफिर रहे तार दिने लोरे ने गुनाह पुण्य मकी सजा से इमोन द पिपियो आई अदु द मक्त तैयार नहीं यार ताइबन में लोन की गुनाह आई अदु सजा इमोन द पिपियो रसने यार आई जान कुर्बान ने अभी मत ताइब सजा पिपियो रसने यार अदु दा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम दाई ओ मूसा हाय जो आई अदु बंदा अदु दा आई ने माबू माफ करना है सुभान अल्लाह माना हजार गुनाह तो सोई ने माफ करना मरन दी माना है कि कुदरत की हकीकत सिखंग रसने यार दुनिया भर माने गुनाह तो जो अल्लाह ने माफ को रसने यार सुभान अल्लाह मरन में दोनों इतना सिंह अल्लाह की रहमत से मायूस हो रहे तब कुछ भी गुनाह कर लिया हो अल्लाह का सच्चा पक्का तौबा तो बताए आमद न थे बार बार तौबा तो बताए मरम दोनों अल्लाह ना नशी की जलसा ना को की बहुत कुर्बानी नहीं इंतजामिया हम सब मयाम पुण्य में नशी की